Spoštovano občinstvo, dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Stožicah, kjer čakamo na predzadnje dejanje 23. kroga prve lige Telemach med Olimpijo in Gorico. Torej, vodilna ekipa prvenstva gosti zadnjeuvrščene Goričane. Pred nami je zanimiv dvoboj, kajti v boji so še kako lačni točk. Stankovski, 20-letni Makedonec, je v tej sezoni odigral tudi nekaj tekem v turški prvi ligi, pa Jukić, bila se nekaj prostora zdaj na desni strani, Alen Krajnc je tu, Krajnc je hiter nogometaš, spremlja ga Suale, nevarna podaja pred vrata in Gorica vodi. Gorica vodi v 4. minuti, mislim, da prepovedanega položaja ni bilo. In debelo je pogledal Matevž Vidošek, torej v 4. minuti tekme vodstvo Goričanov. Da je v bistvu želja dokazovanja. To so stvari, ki potem dvignejo tudi ostale igralce. Sešlar, lep prenos igre na desno, kjer je Aldair. Aldair danes v začetni postavi, kakšen gol! 1-1, Eurogol Aldairja. 12. minuta, Olimpija do izenačenja. Super zadetek, čudovit zadetek Aldairja. Izjemen zadetek, mislim, da to lahko kandidira za enega lepših zadetkov. Pričakovana terenska premoč Olimpije, Jukić in Suale. Zdaj Olimpija kombinira, dovolj prostora ima Kvesić, ki se odloči za strel in tudi zadev. 2-1, spet je imel Kvesić preveč prostora in seveda nogometaš takšnega kalibra je to tudi tako izkoristil in Olimpija po zaostanku zdaj že v vodstvu. Krajnca so pomaknili više. Zdaj je prekratek tam Selimović, priložnost in žoga je v mreži. 3-1, zadev je Sešlar. Prekratek je bil Selimović, kar bomo videli lepo v počasnem posnetku pri posredovanju in Sešlar je to lepo izkoristil na koncu do svojega 9. gola v tem prvenstvu. Ne, mislim, da ni Sešlar zadev. Ne? Mislim, da gre za Bistriča. Žalič potem dobro žoga na levo stran. Zdaj mu da spet priložnost za Olimpijo v kazenskem prostoru Nukić, Sešlar in pa tudi strelec zadetka, ki je ponovno zadev. Bistrič, glavo, 4-1 v Stožicah, odlična podaja in še drugi zadetek Olimpije v tem drugem polčasu. Drugo stran, kjer je Krajnc. Soka podaja v kazenski prostor, težave za Vidoška in žoga je v mreži. 4-2, zadev je Ahmetaj. Zadetek Ahmetaja, protestirajo v domačem taboru. Ampak mislim, da je Vidošek se zaletel s svojim soigralcem. Prosti strel, to je morda zdaj idealna priložnost za goste in ja, vratnico je zadev Iličić. Zaspala je Olimpijina obramba, povsem pozabila na Iličića. Povsem neoviran. Še ena podaja na levo stran, Karica je dobil skok, no padel je v kazenskem prostoru. 11 metrov. Ja, Petrović je padel v kazenskem prostoru in 11 metrov. Vendarle nekaj drame. Časa bo potem zelo malo za morebitno točko, kajti teče 92. minuta. Ahmetaj, natančno je meril Ahmetaj. 4-3, 7 golov danes v Stožicah na obračunu vodilne in zadnjeuvrščene ekipe. Smiling again. Congrats for the victory. 4-3. I guess it looked tougher than it was.
Yeah, 3 points. I think this is the most important comeback to the victory, because during the season it still didn't happen to have 2 defeats in a row or two accidents in a row. This is very important in football, and you have 1 defeat, you cannot get the 3 points again to win. So this is very important. This is the message from the start of the season. When it can happen 1 accident, but not 2 in a row. But yeah, this is what sometimes we are talking about, no? That even with the 3 points, I'm not happy with the game. So sometimes someone can think, no, when you win you are happy, and when you are not winning you have to be unhappy, and this is not like this. Sometimes we didn't get the 3 points, and I was happier than this moment. So just happy with the 3 points, but not with the performance, because as I said to the boys after the game, with all my respect to Gorica, but I am not here to win against Gorica. I am not here to just try to win the league. Of course, this is our target. But I promised them when I came here to make them better players. So I will not stop till I can see that is the limit of them. But I see a lot still to improve. So I'm pushing them a lot today. I think you could see from the start that I gave a different energy to them, because they needed me on this way after the defeat of the last game. And what I said to them, I am preparing them to make better players, to maybe, or we wish, this is our wish, to play in Europe. So if we play like today, impossible to play in Europe in important games. So we must play better, and we must improve in many things. Now I have only a few days before Koper again. It's, I guess, tougher game than Gorica, or no? All the game will be tough from now. Now we can see that also the three teams at the bottom. Radomlje today we also Bravo. They will fight in the end. Tabor improve a lot. Gorica now improve a lot. Radomlje also winning against Koper last game. This is what we want in the league. Also we want, and I am so happy that since I was here 6 or 7 years ago, how this league is improving, and it's much better and more competitive. So this is a show. Don't forget, football is a show, and it's better for everyone. If it will be tougher, also it depends a little bit of us. If we play like today, it will be very, very tough. Probably we will not win. What I said to them also, we will not win against Koper if we play like today. So we must play better, and we know where we are, all the things that we are missing. Tomorrow we're gonna analyze, we're gonna talk about them, and we must improve. Povratek, ki je skoraj da prinesel točko, pa na koncu vendarle 3-4, tista prečka je preprečila nekako, če malce kalkulirava točko. Blizu ste bili, pa vendarle tako daleč. Ja, jaz se strinjam z vami, ampak tako bom rekel, recimo, da načrt nam nekako uspel prvih 5 minut, naredili smo to, kar smo se zaželeli, torej speljali smo eno dobro kontro, ampak potem spet nekakšna luknja v naši igri. Res, da so oni zadeli 2 Eurogola, ampak ne sme priti do tega, da igralec tako prost sploh šutira po golu. No. In ja, na koncu smo tudi zaključili tekmo dobro, ampak začetek dober in konec dober, premalo. Kje bo tisti manjko? Videlo se predvsem v prvem polčasu, Olimpija vas je res stiskala, stali so izjemno visoko. Ja, Olimpija, že prej sem povedal, Olimpija vsako tekmo pač stoji tako visoko in nasprotnika stisne v ta nizki blok. Jaz mislim, da Olimpija pušča potem prostora, ampak jih treba izkoristiti s tem mirnim pasom, in tu pogrešam vsaj danes pri teh fantih naš, da je ta siguren pas. Prve 2 žoge mora biti sigurne, potem reči to kontro. Zdaj prva ničla spomladi, pa nič lažje ne bo. Domžale so zdaj naslednje, to bo treba hitro prespati, pozabiti in se posredotočiti na naslednjo tekmo. En nasprotnik ni lahk, tako da vsaka tekma je poglavje zase in seveda težka tekma nas čaka. Ni bilo treba dolgo čakati na vašo eksplozijo v Ljubljani, tekma in 2 zadetka, zagotovo ste zadovoljni. Zadovoljan sam, nadam, sretan sam zbog 2 gola, prvenstveno zbog pobjede, i evo, idemo se što bolje spremiti za Kopar i dobiti utakmicu. Zdaj po porazu proti Mariboru zagotovo ni bilo lahko, tekma proti Gorici je prišla na srečo zelo hitro. A da, proti Maribora nismo bili pravi i evo, danas isto prvo polovrijeme nije išlo kako smo zamislili. Trebamo što prije se oporaviti i spremiti se za drugu utakmicu. To je to. Kaj vam je trener Riera dejal v tem krogu po koncu tekme?
A sad ću vidjeti kad uđem u slačionicu, vidjet ćemo. 2 zadetka na koncu, pa vendarle poraz 3-4 na koncu. Nekega zadovoljstva ne more biti, ne? Abbiamo fatto 2 gol con 2 aiuto, però alla fine 4-3 non possiamo essere molto contenti. Sì, hai detto bene, i gol non servono a niente. C'è da dire, il campionato è ancora lungo, dobbiamo lavorare tanto e testa alta, andiamo avanti. Zadetki nam ne pomagajo praktično nič, pač ker smo izgubili tekmo, ampak prvenstvo je še dolgo in moramo pač samo ustrajati pri tem in se boriti naprej. Zdaj premor bo zelo kratek, čakajo vas Domžale, tale poraz bo treba hitro pozabiti. Dobbiamo dimenticare subito perché arriva subito la partita contro Domžale. Sì, è vero, quello che è passato, ora dobbiamo guardare al futuro e ci dobbiamo focalizzare sul nostro obiettivo che è la salvezza, nient'altro. Kar je pač v preteklosti je potrebno pozabiti in zdaj se pač osredotočamo na prihodnost in ne moramo čim prej pozabiti. Hvala in pa veliko sreče. Hvala lepa.